asikho isikhathi esingafiki awukho umzuzu ongafiki Kaizer Chiefs amakhosi abafana bokuthula nomqolo ephefeni eGama Boys bafike lapha ke Mamelodi Sundowns emsizweni kaBonda abanye bedlele 10 ayikhomba phakathi abaye bekhomba ngojwayelekile ayiqaphisana abaye beqaphisana ngasali lutho awubathi double the trouble double impact two for joy twice as nice bathi ke bafana ba style mina ngithi abafana beyita eyibhili ke mbukeli kabuye Sandawana mangabe ke usana ngena awulahlekile umdlalo ke ozoba muhle ke ngendlela ke eyisimanga Betway ya Premiership awukasamtshela ukazakhatshela bangasithi ngwazi sijabulisa igazi lesegazini forever Mamelodi Sundowns neKaizer Chiefs umdlalo ke wokuqala odlalwa ke in each and every fixture kusukela lapha ke ngo-1996-1997 season kuya lapha ke i-PSL era umdlalo ke ngempela ozoba mnandi ke ngendlela ke eyisimanga game number 61 osukelekela namhlanje kuya lapha ke i-PSL era emdlalweni ke ewu-60 eyedlule engamashumi ke ayisithupha eyedlule Mamelodi Sundowns inqobe lapha ke emdlalo ke ewu-22 kwathi ke lapha ke Kaizer Chiefs yanqoba lapha ke emdlalo ke ewu-21 njengobana lapha ke 18 degrees Celsius isimo sezulu ke siyavuma ukuthi ke amazwe amaqembu ke omabili enzeke izinto azenzeke akumagoli ke umtitilizo inqwaba ke amagoli ke esibhekile emdlalweni ke wanamhlanje njengoba ke uzobona ukuthi ke emdlalweni ewu-60 eyedlule uzokhuluma ukuthi ke ngempela 122 goals have been scored nange lapha ke umadala uthi ke I love Downs usesedile ke ngempela istar sesibili ingakho bizwa ngithi double the trouble double impact two for joy twice as nice eyo lapha ke Mamelodi Sundowns bari kibafana basayela nakire kibafana badi stars Kaizer Chiefs izodlala lapha ke the golden black okudlala lapha ke ichess labo njengoba ibona ke ngempela ifollow lapha ke Brendan Peterson athi nje uyitshebe kanti ke ngapha ke lenkundla uye lapha ke Ronwen Williams ozothi ke ahole lapha ke Mamelodi Sundowns edlela lapha ke ichess lawo ke elihlasa okwesibhakabhaka kanti ke bagqiza ke lapha ke ngeyikhindi ezithi ke asibemhlophe abawu lapha ke iyona ke Mamelodi Sundowns umdlalo ke bukeli ke ozoba mnandi ke ngendlela ke eyisimanga phakathi kwamaqembu ke omabili okuyena lapha ke Mamelodi Sundowns nawo lapha ke Kaizer Chiefs umdlalo ke ozoba mnandi ngendlela ke eyisimanga azothi ke bangene ke ngempela lapha ke enkundleni amakhosi ke aphume ke ngekane azokwenza ke izinto zenzeke iyona ke lapha ke iKaizer Chiefs nakha ke ngempela kamakhosi abalandeli ke bakhona nawo lapha ke Mamelodi Sundowns okuyena lapha ke iqembu ehamba ke nabalandeli soke sibona ukuthi ke amaqembu ke omabili ami kanjani lapha ke enkundleni shobona ke ngempela ukuthi ke Brendan Peterson ohola lapha ke iqembu leKaizer Chiefs uthi ke asambeni madoda sekuyisikhathi ke madoda sekulate ke madoda soqala ngawo lapha ke Kaizer Chiefs iqembu lakhona ke la ekhaya sikutshele ngalo ukuthi ke ngabe ke limi kanjani la enkundleni akubheka lapha ke bukeli ke amakhosi aholowe lapha ke Brendan Peterson athi nje uyitshebe kanti ke lapha ke emuva khona lapha ke Zitha Akwinika Inacio Miguel Thabo Mloyisanete Steve Hill nalapha ke uThabiso Munyane iyo lapha ke i-back four yeqembu leKaizer Chiefs Mabuwe Mthethwa Ndlovu bazobamba lapha ke isisu bagade lapha ke umzila kuye lapha ke Kaizer Chiefs lange lihlephile Luke Bartman Pule Modi arimonati wa iketsetsa uye lapha ke zothi ke ahole iKaizer Chiefs lapha ke phambili yena ke uModi no Bartman no Phili umofeka lapha ke mbukeli ke iqembu leKaizer Chiefs bathatha ke isithombe sikanokusho bathi nje ngicela ningishuthe ukuze ngizokwazi ukutshela abantu ukuthi ke bengikhona lapha ke eFNB Stadium Thabo Mloyisane ke mukezi zomkhumbuzo lapha ke iqenjini laso ke iStelisa njoba ke ekuyima ezothola lapha ke ithuba kuyo lapha ke iKaizer Chiefs omunye kwabadlali ke ababhekwe ngendlela ke eyisimanga the Ox Mthethwa inkunzi emidwayidwa athi kudala kasazidweba namhlanje ke idweba zona athi nje nikezana uphili nikezana i-aviator ukuze nizokwazi ukubona ukuthi amakhosi ke aphethene coach Fernando da Cruz nalapha ke uqeqesho lapha ke Mamelodi Sundowns yena ke uCardoso yibo ke ngempela ke abathi ke ababingelelane lapha ke phakathi enkundla bathi ke izohlangana lapha ke phakathi enkundleni Mamelodi Sundowns imi kanjani nabaphethe lapha ke emuva yena ke uzame yokuza Mujawu Johannes Akekana Modiba Jiba uyayazi Jiba Khulise Obasa Medusa Ayende Marcelo Maiselula Combino Malavi Spray khona lapha ke Brian Leona nalapha ke Antonio van Veek 4-4-2 diamond shape iyo lapha ke formation ezothi ke idlalwe iqembu leMamelodi Sundowns
izothatha lapha-ke isithombe sikanokusho iyona-ke imamelodi sundowns izobingelela i-Kaizer Chiefs kodwa-ke uma ubheka lapha-ke i-formation ye-Mamelodi Sundowns ukuthi-ke ngabe-ke imi kanjani uzobona-ke ngempela ukuthi-ke baphethe lapha-ke nabo-ke i-black 4 abayo lapha-ke i-Mamelodi Sundowns shoba-ke ibingelela lapha-ke phansi i-Kaizer Chiefs bingelela lapha-ke abalandeli bayo abakhona-ke ngempela la enkundleni engathi-ke bukela ngaphambi kokuthi umdlalo-ke uqale Mamelodi Sundowns nawo-ke izobingelela ebese-ke sibamba lapha-ke i-moment of silence sohlonipha lapha-ke Michael Roy Nkambule owayegijima kuyo lapha-ke i-Kaizer Chiefs bese sihlonipha lapha-ke iqhawe elumculo-ke womculo kamaskandi yena-ke lapha-ke ngizokutshela njengathi umuntu lapha-ke bazophathela-ke umdlalo-ke osukwini namhlanje sohlonipha lapha-ke inkosi yamagcokama yena-ke usicebi umfoka Dlamini sizwe lapha-ke phansi-ke emsinga lapha-ke kwadunga amanzi ngaphansi kwayo-ke inkosi undaba ezitha umchuno sithi-ke alwehlanga-ke olungehlanga lapha-ke emsinga sithi-ke lala uphumule Michael Nkambule lala uphumule sicebi inkosi yamagcokama umfoka Dlamini sithi nje lala uphumule Jamaka Sijatu bekile-ke ngempela-ke induku ebandla kuwo lapha-ke umculo kamaskandi sithi nje abalale-ke baphumule ibhola-ke mukele izobekwa lapha-ke esikeni sesenta la elizosuka lihlale khona phakathi kwawo lapha-ke iMamelodi Sundowns nawo lapha-ke i-Kaizer Chiefs lisesingeni sesenta lizosuswa iMamelodi Sundowns Sobona wosobuka wosobona wosobuka wosobona wosobuka wosobona wosobuka wosobona wosobuka wosobona wosobuka Isondali TV Osondali umshina satellite acho vele siyabezibhadere liyasuka liyahlala lisuswa lapha-ke iMamelodi Sundowns evakashele i-Kaizer Chiefs Grant Vincent Adekomodise bazokutholela-ke umdlalo ngalo lapha-ke ulimi lesingisi kanti-ke ngapha ngiphethe-ke Tshepomaimane Tserishampatse Pedi Mpijaka ngalo lapha-ke ulimi lesitswana imapenseli mpela nokusizela phakahlehlinje lobumgijimo khalo lunje njengemava awumathuza ndaba ezimangelekethe eyisamba leso lesibumgodi sijika solela kanti ezinyazulali eyisiphakathi lento qala phansi kwafake ikhuluso munjawu ungakhohlwa kembukeni sivikela ibhola lethu sithi nje no to piracy ungawuntshontshe umsebenzi wethu mawuntshontsha umsebenzi wethu ulimaza abadlali ulimaza iproduction ulimaza thina-ke uqobo ubukeke ngokusemthethweni ukuze-ke wonke umuntu ezokwazi ukuthi-ke abe kahle Kabusi Razumisani phakeme lapha-ke iduku lakhe kuthiwa-ke isikhindi esesishaya umoya kuye lapha-ke Antonio van Wyk sizokabukela zikhumbula ukuthi iyagijima eqenjini laso lapha-ke Stellenbosch ngaphambi kokuthi nje athi nkqu lapha-ke phesheya kweyilwandle wasebuya-ke eza la eNingizimu Afrika njengoba-ke esela kuyo lapha-ke iMamelodi Sundowns yena-ke Antonio van Wyk kanti-ke ngale-ke nenkundla uzithola lapha-ke Jaji Dlamini Cedric Mbali zomthola lapha-ke as i-fourth official yethu-ke yanamhlanje Jenny Chabane uye lapha-ke obambe umdlalo ezoqala phansi lapha-ke i-Kaizer Chiefs nathi ivikela mbuso lifuna lapha-ke Lebohang Maboe emuva kuvela lapha-ke Brandon Peterson qala phansi lapha-ke i-Kaizer Chiefs amakhosi amahle ivikela mbuso Inacio Miguel seyese uzobona lapha-ke Monatiwe Ketsetsa Pule Mbodi uJozani Madonda Pule Mbodi futhi bamvimba lapha-ke Pule Mbodi phumela ngaphandle izophoswa iyo lapha-ke iMamelodi Sundowns emuva ngapha-ke lenkundla phela lapha-ke Grant Gekana umdlalo-ke lomukelo usubhekeke ngamehla abomvu uma ubheka nje emdlalweni ewu-60 edlule 122 goals esesike sawabona Kaizer Chiefs ishaya lapha-ke 57 goals kanti-ke iMamelodi Sundowns ishaya lapha-ke 65 goals sibhekile-ke nakanjani ukuthi amagoli azothi-ke abe khona osukwini-ke lanamhlanje emuva ngale-ke nenkundla bekuvele lapha-ke Kigen Johannes qala phansi lapha-ke Grant Gekana athi VIP anisijayifana abantu khuliso Forvai Mutyawu ifuna lapha-ke Antonio van Wyk iyancenga nje iMamelodi Sundowns
sonamandla amaqembu omabili. Kaizer Chiefs izala kulo mdlalo ihleleke phezulu kulo lapha ke itafula leBetway Premiership kanti ke bamlo Sundowns emva kokuthi ke kuqhubela lapha ke iStellenbosch ke izolo iqale ke umdlalo ihleli lapha ke endaweni ke yesithupha iyona ke iMamelodi Sundowns serphansi oPrimojiba oye lapha ke uThabiso Munyane kuthiwa ke udlale kabi yena ke Thabiso Munyane engapha kudla Khuliso Mutau Nansi Furfai ifuna lapha ke phakathi kudla kufanele bathusi obasa nansi Sixembe isiphuni sokuphaka awubathi phaka sidle mntanami uye lapha ke obasa qala phansi lapha ke Marcelo Mayiselula ebona lapha ke obasa engapha kudla ke manje lapha ke Khuliso Mutau eFurfai athi VIP and Jayfana abantu Antonio van Wyk afiva lapha ke Khuliso Mutau leba hamba kuwe former Mamelodi Sundowns player awufundisana ngezake Sport yakena awufundisana ngezake Sport yakena uthi wemadoda nginazi ke njengoba ke ngizazi ngeke ke ngivume ke namhlanje Chicken Johannes Marcelo Mayiselula Cormila Malawi Spring ifla lapha ke oPrimojiba yahlehla lapha ke Jiba uyakhala lapha ke Luke Bartman uthi ke angimenzanga lutho ke uChicken Johannes akubheke nje ke shedela ngakoshulwenkani oye lapha ke Chicken Johannes othi wasala phansi kuthiwa ke akuyibhola lawo lapha ke Mamelodi Sundowns najakelele lebhola Luke Bartman ke mukelo zimbonile ke eshala lapha ke igoli lakhe ke lokuqala kuye lapha ke Kaizer Chiefs ngenkathi bebhekene ke neqembu lesikhukhune abathe baliginqa lapha ke ngamagoli amabili ke eqandeni la kusuka khona ke Mduduzi Shabalala nalapha ke uNdlovu ebenchini bafike ke bahlaba lapha ke igoli lesibili yasinqoba lapha ke Kaizer Chiefs Luke Bartman zomkhulu ekhishima lapha ke eqenjini lawo lapha ke Cape Town Spurs khona ke la alandwa khona iyo lapha ke Kaizer Chiefs sifika lapha ke Chicken Johannes naye ke wakwakhishima ke lapha ke Cape Town Spurs bazana kahle ke mina lapha ke uLuke Bartman Chicken Johannes futhi shintsha kana nomdlalo wethi ngapha ke nkundla ufuna lapha ke Antonio van Wyk kodwa ke vela lapha ke Siphelele Mkhulise vela lapha ke Mkhulise awusikothola goli wakhathazelwa yahliwa ibhola lakhe yena ke Siphelele Mkhulise kuthiwa ke Trace esandleni uzoba ibhola leKaizer Chiefs uzoba ibhola leKaizer Chiefs umdlalo ke mukelo uqala lapha ke ngegiya ke eliphansi ke kakhulu asahleli lapha ke kugiya number 1 amaqembu omabili sibheka lapha ke Mabwe efuna lapha ke uNdlovu hlaswe kabi lelo Mabwe uzoba i-free kick ye-Kaizer Chiefs engapha kudla ke manje lapha ke Khuliso Mutau uyalidla lapha ke the Ox Mthethwa thumela ngaphandle ibhola la i-Aviator langelihle ephili obhekwe ngamehla bomvu uyafika naye ke ku-Kaizer Chiefs esuka lapha ke kuso istelisa Chicken Johannes engapha ke nkundla ufuna lapha ke oPrimojiba uwayitsiba phakamisa lapha ke oPrimojiba uyofuna ke Brian Leona wabezoba ke offside njengoba ke besesemhlabeni wakhe yedwa kodwa kuthiwa ke umdlalo omuhle awuqhubeke Sitha Kunika emufokusa lapha ke Stiphila Thabo Muloisane Brendan Peterson iyakunga lapha ke Kaizer Chiefs sibheka lapha ke Monatwe Ketsetsa kule Mbodi nansi Aviator langelihle phili epheza kana ke leya bola Luke Bartman wenze njani ephakamisa phakathi eboxini ayithola umuntu ibhola lakhe yena ke uLuke Bartman sibekwa nje uhamba naye ke ezwa yena ke uChicken Johannes uthi ke ngiyakwazi angifune mistake next awuthi nje angifune phutha next aselihamba nje liphumela ngaphandle ke ibhola lawo lapha ke iKaizer Chiefs Chicken Johannes funa lapha ke Primojiba mawubheka lapha ke mukele ke i-approach
ye-Kaizer Chiefs namhlanje abaqalanga-ke nge-natural born striker kunalokho baqaleke ngabadlali-ke abaphithizelayo abamfuni-ke umgadli ozoma nje lapha phambili athi-ke ngilide-ke amabhola bafuna nje ukuqhamuka-ke sebeqhamuka naye lapha-ke uBarkmana benaye lapha-ke ulangelihle ephili Kigen Johannes emuva kulapha-ke Ronan Williams Sameyekuza bazoliphakamisa Sameyekuza uyofuna lapha-ke Khuniso Mutau Patrice Obas Johannes izofuna ngapha-ke nkundla Marcelo Mayiselula nathi khona-ke manje lapha-ke iMamelodi Sundowns fika lapha-ke liyabhola leMamelodi Sundowns vimba nje kalula abawu lapha-ke iKaizer Chiefs Khuniso Mutau nathi Purfai ifuna ngapha-ke Antonio van Wyk nathi khona leMamelodi Sundowns Antonio van Wyk phakathi ebhokisini liyamshiya lapha-ke siphelele Mkhulise liyamshiya Mkhulise ebethiya ligoba lapha-ke sigodphola khoniwa kutatazelwa ayinhle ipasi yakhe Antonio van Wyk obeke ne-heavy touch yena-ke usiphelele Mkhulise sizwa-ke esihlalile nawo lapha kuyo-ke iMamelodi Sundowns yena-ke uMkhulise okwadlala-ke emaqenjini-ke ahlukahlukene ngaphambi kokuthi afike lapha-ke kuyo iMamelodi Sundowns njengoba lapha-ke coach Miguel Cardoso the reigning champion yawo lapha-ke i-CAF Champions League Pullen Modi Munato Eketsi funa lapha-ke the Aviator langelihle phili nathi Aviator-ke manje the Aviator kena phakathi kwamadoda asebemvimba nje kalula into-ke ezofuna lo mdlalo-ke bukeni igoli elilodwa nje vo ngike ngasho-ke ekuseni ngathi-ke abantu abadle kusase-eli ngike ngasho ngathi-ke abantu abadle-ke kusase-eli ngithemba ukuthi-ke abantu-ke badlile kungakaphumi ngisho i-starting line-up ngoba kothi kushawa umzuzu ka-90 ngiyothi kushawa umzuzu ka-90 awufisa ukwazi ukuthi-ke kuyobe kunjani Sitha Kwinika phakamise ufuna lapha-ke koBhuti Meybuti uyavimba Kigen Johannes ubukeka-ke kuyena mdlali ozothi-ke asebenze i-overtime namhlanje yena-ke uKigen Johannes njengoba lapha-ke Fernando da Cruz qeqeshwayo lapha-ke Kaizer Chiefs omusha-ke ofikayo-ke kule sizini owafika-ke wahamba isikhathi sakhe-ke ucoach Nasreddin Nabi yamsusa lapha-ke Grant Kekana izophoso lapha-ke iKaizer Chiefs Shovu usela lapha-ke emuva lapha-ke Luke Barkman uzobe iphola lawo-ke iMamelodi Sundowns kuthiwa-ke udlale kabi Thabiso Munyane engapha-ke lenkundla lapha-ke Khuniso Mutau Kekana Ronan Williams Kaizer Chiefs ke mukele mawuyibheka lapha-ke emuva kubheke nje lapha-ke i-backline ifaseke nga-5 yabadlali lapha-ke emuva okwenza ukuthi-ke kube nzima ukuthi-ke iMamelodi Sundowns-ke iweqe-ke ngempela-ke umugqa-ke wokugcina oyo lapha-ke i-backline ye-Kaizer Chiefs kodwa-ke mabeke balithola nje ibhola Thabiso Munyane uyakhuphuka Pullen Modi uyakhuphuka kusale lapha-ke abathathu okuZitha Kwinika Inacio Miguel nalapha-ke uThabo Mloyisane Nestiphile iyona ndlela-ke abahlele ngayo kuyo lapha-ke i-tactical flexibility yabo abawu lapha-ke iKaizer Chiefs Antonio van Wyk uyalicela ngapha-ke lenkundla mawubheka lapha-ke mbukele-ke ekugcina kwalamaqembu okuhlangana Flavio da Silva noBrian Leon ayibo-ke abasha lapha-ke amagoli offside Khuniso Mutau offside iPurfai
vimba lapha ke muva Van Dijk yashiywa lapha ke Luke Bartman thumela ke ngaphandle umabheka lapha kubukeli ke emdlalweni ke eyishumi ayehlule ke iMamelodi Sundowns ayikaze ke idliwe iKaizer Chiefs emdlalweni ke weliga in the past 10 games Mamelodi Sundowns inqobe lapha ke 7 games yadlala ke ama-draw amathathu ngakho ke ephepheni umdlalo uyayivuna lapha ke Mamelodi Sundowns on the day kuzoya ngokuthi ke ubani ke ofuna umdlalo ngabe ke Mamelodi Sundowns izoqhubeka la ehlala ke iqhubeka khona noma iKaizer Chiefs izothi ke amanzi la ake amakhona sekwakhiwa ke imola awasabi ke sijalo the Ox mthethwa ebethufuna lapha ke Philip Modi uyakhala lapha ke Ox uthi ke ungahambi hlala ngizokwazi ukuthi ke ngulungiselelo lona ke lile bhola Opre Modiba emuvuke lapha ke Bathusi Obasa sifika lapha ke isipunzi sokuphaka iyaphaka lento ifuna ngapha ke kudla phela ke Frantekana phamisa lapha ke Frantekana thumela lapha ke phambili Oyitshebe uyaqala ke wenza dume ngazo Brandon Peterson uthi ngakhathazeki madoda ngeke ke ngize ngihlale epalini Oxumthethwa emuva kuzitha kunika lihlakalo lapha ke Bathusi Obasa ifanga lapha ke inkundla ufuna lapha ke Khuliso Mujau fika lapha ke Mvuruvai kuthiwa ke onside uBrian Leona kuthiwa ke onside uBrian Leona Phule Modi amshiya phansi langa lephili kunalamarani ke alokeshawo ke lapha ke uBrian Leona kunalamarani akhe ke uBrian Leona uzogcina ke ebathola ke ngempela bawo lapha ke Kaizer Chiefs mabe ngabhekanga lapha ke emuva ayiso lapha ke isitokfela sama-China ihlangana hlukana uthi nje nginike ngunike senze lapha ke inika ngikunike igoli nginika u-3 points Brian Leona Shamsekani Ndlovu akupheka nje leshelo ngakoshumekani Marcelo Ayende Modi hlala lapha kuNdlovu aphakamisa ke le bhola sebenza lapha ke muva Ronald Williams emuva ke lapha ke Opre Modiba uwayitsiba umdlalo ke lombukeli ke obona ukuthi ke u-too tactical ke ngempela kudlala ke onqondo bakhulume ke baqeda nathi ibhola leKaizer Chiefs Lebohang Mabue amshiya phansi kuzoba ke i-free kick yeqembu leKaizer Chiefs uyakhala lapha ke Lebohang Mabue uthi ke Marcelo Ayende uqeda kudlala kabi namanje futhi udlala kabi ikhadi ke ulikhipha nini ke noPepe nangethi ke okwesibili uthi ke ikhadi ke ulikhipha nini oye lapha ke Marcelo Ayende wathe wadlala kabi Serpansi langa lephili izosukuma lapha ke the aviator langa lephili sibheka lapha ke ibhola leKaizer Chiefs Lebohang Mabue akafuna ukuyiyela na kodwa bakhuphukile ke bonke ozitha kunika uzoliphakamisa nje leli bhola ufuna lapha ke Inacio Miguel yakhuza lapha ke noPepe uthi ke uphushile Inacio Miguel athi ke uphushile lapha ke Inacio Miguel ifikela Mbuso eyijukulu kamsizi noPepe ke aliphakamanga ke sijalo kuthiwa nje uphushile Inacio Miguel emuva lapha
lapha ke Bathusi Obasa uyafuna lapha ke Khuliso Mutau nansi Vurufai Kekana Mamelodi Sundowns ke bukeli izake la engekho yena ke uTeboho Mokoena nathi khathi ke liphuma eliphuze liphumela lapha ke Brian Leona ukhona ke akubonile lapha ke noPepe Brian Leon thola lapha ke yellow card ukhona ke akubonile lapha ke uJenny Chabani shoba ke embhala lapha ke Brian Leona uyazama ke lapha ke ukulwa nokubuza lapha ke Ronan Williams ukuthi ke kwenzekeni shoba ke ngukapteni nje abuphakethe bukele ke esishela ngako Shulwenkani sikubone ukuthi ke kwenzekeni uLeon pusha lapha ke uZitha wasepusha back na lapha ke uZitha kunika othino Pepe uLeon uzape yellow card Brian Leon ingafakile kuja spela lapha ke Khuliso Mutau Fijo sekalula ibhola lakhe Antonio van Wyk uzoma throw in yeMamelodi Sundowns Khuliso Mutau Antonio van Wyk nathi ibhola phaka maphakathi eboxini sebenza lapha ke Brendan Peterson ingafakile kuja lapha ke Thabiso Munyane uyafuna lapha ke Zitha akunika Thabiso Munyane futhi athi sencane lengane ubona bakadlala ibhola encane kangaka Dlovu izophoswa kube ibhola layo iKaizer Chiefs Shamse Gabe Thabiso Munyane oye lapha ke Oprimotivo kodwa ke Oprimotivo phakamiseke isandla uyabonisa ke lapha ke kuThabiso Munyane ukuthi ayike ndoda uthinteke ke maka kubeke iphutha emufike lapha ke Kigen Johannes yifuna lapha ke zame yokuza Ronan Williams Kigen Johannes futhi Oprimotivo phakamisa lapha ke Oprimotivo esusa lapha ke Zitha akunika elilodwa nje igoli elidingekayo liyojije lingatholakala bese ubona ke ngempela ke umdlalo unyakaza ke ngempela mawubheka lapha ke iKaizer Chiefs ukudla kwayo ke ukudla iyona ke iMamelodi Sundowns iyaqina ngayo lapha ke u2-1 nayo lapha ke umhla ka 25 April 2021 inkathi ke khona lapha ke Jumsan Zuma owayegijima ke kuKaizer Chiefs ngaleso sikhathi yena ke uJumsan Zuma kathi ke Musalibusa uye ke uwadla ke on goal ekorela lapha ke Kaizer Chiefs Mamelodi Sundowns ikade ke ikorelwe uGaston Asirino aphambi kokuthi ke awele asuke ngale ke Mamelodi Sundowns eze ngapha kuKaizer Chiefs yena ke uGaston Asirino ishe ke wadlala ke ngomentshi iseduze kwedlotshani ayishe nje badlala ngomentshi iseduze kwedlotshani abawulapha ke Kaizer Chiefs siphelele Mkhulise oye ke uthe wadlala kabi uzoba free kick yeqembu leKaizer Chiefs phakamisa Zitha kunika uchoke phumela ngaphandle ke lebhola lapha ke uZitha kunika kuzoba throw in yeMamelodi Sundowns emuva ke lapha ke Khuliso Mutau sibhekile ke ukuthi ke Kaizer Chiefs after 5 years 3 months and 21 days ingakwazi ukuthi ke kuyiliga idle lapha ke iMamelodi Sundowns
5 years 3 months and 21 days bangakwazi ukuthi ke bayidle iMamelodi Sundowns kwi-league abayo lapha ke-Kaizer Chiefs. Sitha Kunika efuna lapha kuNdlovu lidliwe ke lelebhola iyo lapha ke-Mamelodi Sundowns sifika lapha ke-Ophimojiba efuna lapha ke-Siphelele Mkhulise awusikothola khona wakutatazelwa alapha lapha ke-Bathusi Obasa nasisiqembe isipuni sokuphaka bathi phaka ngapha kukekana uthi ukekana lethala Chicken Johannes Marcelo Maiselula Colmina Malabi Spray Marcelo Ayete oseletha ngapha ke-Nkundla ufuna lapha ke-Grant akekana Antonio van Beek sifika lapha ke-Khuliso Mutau Nansi Kurvai lidla kalula lembodi sifika lapha ke-Bahang Mabue shiya phansi le-Bahang Mabue kuzoba i-free kick yeqembu le-Kaizer Chiefs kuzoba i-free kick yeqembu le-Kaizer Chiefs akuphekezeke Sheldon ngako Shilwekani kancane kancane Ufukela lapha ke-Inacio Miguel efuna lapha ke-Brendan Peterson Miguel futhi hlala noMabue athi ibhola likaNdlovu ke manje hlala noMabue futhi le-Bahang Mabue ayikho uthi noPepe offside langalikephini uthi umsizi kaNoPepe offside langalikephini yena-ke ujantshi edlamini akupheketheke Sheldon ngako Shilwekani kuthiwa ke Sikhinji bese sishaya umoya kuye lapha ke langelikephini the Aviator bathi sesisheshe yasuka i-Aviator uthi nje umsizi kaNoPepe cash out offside yokuqala ye-Kaizer Chiefs Khuliso Mutau emuva ufuna lapha ke-Grant akekana Chicken Johannes afuna lapha ke-Marcelo Ayete Marcelo Maiselula Colmina Malabi Spray faka lapha ke-phakathi kujabula lapha ke-Antonio van Beek ajika lapha ke-Antonio van Beek kona kudlale kabi i-Inacio Miguel dlale kabi ifikela Mbuso yena-ke u-Inacio Miguel usafuna-ke ukuyobamba umhlangano-ke uMiguel usafuna-ke ukuyobamba umhlangano uthi-ke i-first foul uthi-ke i-first foul-ke uMiguel uthi-ke uJerry Chabano weMiguel ngingalishintsha phela ikhadi angikhathalele kuthenjwa ngingalishintsha nje ikhadi yellow card etholwe lapha ke-Inacio Miguel nathi ibhola le-Mamelodi Sundowns phakathi ebhokisini ukhona-ke kade sekubonile lapha kuNovember izobekwa phansi kubeke i-free kick ye-Kaizer Chiefs abamzwile-ke uThabiso Munyane-ke namhlanje abamzwile-ke Sidalo ungabheka lapha ke-mbukeli emdlalweni-ke ewu-22 eyedlule phakathi kwe-Mamelodi Sundowns ne-Kaizer Chiefs sibheke lapha ke-khona the Aviator phakathi ebhokisini hayi khona yahamba nje lophelela ngale lenkundla in the past 22 games phakathi kwe-Kaizer Chiefs ne-Mamelodi Sundowns kubeke nama-goalless draw amathathu nje kuphela lakhona-ke umdlalo-ke ophela kuyiqanda ngapha kuyiqanda ngale yomthathu leyo mdlalo yenzeke-ke i-Kaizer Chiefs idlala-ke ekhaya yenzeke-ke i-Kaizer Chiefs idlala-ke as ama-host leyo mdlalo-ke leyo-ke yomthathu ngabe-ke namhlanje sizobona-ke enye i-goalless draw na with Kaizer Chiefs as a host idlala la ekhaya sale phansi Antonio van Beek uthi-ke udlaliswe kabi kuzoba i-free kick ye-Mamelodi Sundowns isukwazi ukuthi-ke Ronwen Williams useze wasuka-ke le-18 uzokhuluma lapha-ke noNompempe uthi-ke noMpempe ngathi-ke wenza kancane lapha emakhadini
awuphakamisa kancane kumele-ke uthi uphela nomdlalo kube sekunenqoba-ke yamakhathi uthi nompempe khululeka imina uphethe-ke umdlalo imina-ke oshaya-ke ufola yimi ozosho ukuthi-ke nini kuphi la kuzothi ngikhiphe khona-ke amakhathi siphelele Mkhulise ufuna lapha-ke Grant Akekana emuva kulapha kwemkhulise futhi awuScott phulaphuli wakutatazelwa shintsha kalwana udlalo usangapha kule nkundla uyofuna lapha-ke Tashreq Matthews esingakamboni-ke namhlanje yena-ke utouch let's go phakamisa phule Modi Lebohang Mabue shintsha kalwana udlalo usangapha kule nkundla ufuna lapha-ke Thabiso Minyane Manchester United ngane bona bengagele kule mncane kangaka Zinja Mfunika kulapha-ke khona the Ox Mthethwa Munyane futhi iyanceka lapha-ke Kaizer Chiefs Luke Bartmana shubela ngaphandle ibhola lakhe yena-ke uLuke Bartmana mawubheka lapha-ke Kaizer Chiefs mayidlala-ke ekhaya 9 games ingawini against Mamelodi Sundowns ekhaya yona-ke Kaizer Chiefs kungenzeka sibone-ke idlala-ke game number 10 ingawini ekhaya noma-ke izoqeda nyaka wonke lokho namhlanje yona-ke Kaizer Chiefs amaphasi ayayivuna Mamelodi Sundowns ipass accuracy iyayivuna Mamelodi Sundowns kodwa amaphuzu indoda nendoda esaphethe-ke iphuzu ezenalo-ke emdlalweni osifunda namhlanje uwayitsibatsibathi uyayazi itibatsiba awuPrimo Diba uyela lapha-ke muva uKigena Johannes ezoqala phasi kulapha-ke Marcelo Mayiselula Cormina Malavi is free funa lapha-ke Grant Akekana iyashoshela-ke manje Mamelodi Sundowns ukubheka lapha-ke phambili Khuliso Mojau Ivurvai athi VIP anisjayva nabantu Marcelo Mayiselula futhi ayikho-ke ingcindezi lapha-ke phambili esatholwe iMamelodi Sundowns njengoba-ke iKaizer Chiefs idlala-ke ingenamgadli uyafimba lapha-ke muva Zinja Mfunika Primo Diba siphelele Mkhulise Scott phulaphuli wakutatazelwa uyefuna lapha-ke Grant Akekana nathi ibhola lapha-ke Mamelodi Sundowns Antonio van Wyk uyavuka uyayixosha yena-ke uVan Wyk Lebohang Mabue izoliphakamisa nje iKaizer Chiefs langelihle phili the aviator uyaphinjwa ibhola lakhe nathi ibhola lakhe lapha-ke Khuliso Mojau nathi Ivurvai phakathi ebhokisini liyangena la Van Wyk uvala kaqedi Van Wyk obasa eceleni kwebhani ibhola lakhe bathusi obasa akubheka nje Antonio van Wyk vala angazi ukuthi-ke u-Ox noMabue ishe bayahlebelana-ke lapha uthi uMabue wozala konke kufuna ukuhlebela yona ngeke uzuzwe kahle uma ukude njengoba-ke inkundla-ke igcwele kanje kanti lutho uye lapha-ke Antonio van Wyk Munyane uyofuna lapha-ke Luke Bartman thula ngaphandle ibhola lakhe yena-ke uLuke Bartman ezophoswa lapha-ke Thabiso Munyane Ndlovu yako Ndlovu-ke manje enza amadoda-ke uNdlovu ayindlela yakhaza ithuba leKaizer Chiefs sebenza lapha-ke muva Ronwen Williams uyamvimba Ronwen Williams okugcina weKaizer Chiefs ukudla lapha-ke Mamelodi Sundowns la ekhaya iyagcina ngayo lapha-ke u2-1 wakhe-ke lapha-ke uBernard Parker bina lapha-ke uVangali Somahuru ngayo lapha-ke u2017 la eFNB Stadium uyamkhumula uVangali Somahuru uye-ke umdlali-ke owayedla lapha-ke on goal kanti-ke Mamelodi Sundowns ayikade-ke ikorele uKhamapili yakhe ngaphambi kokuthi-ke eqe eze ngapha kuye lapha-ke iKaizer Chiefs obasa emuva lapha-ke Grant Akekana nathi ibhola lakhe-ke Marcelo Ayende uyavimba-ke lapha-ke emuva yona-ke iKaizer Chiefs phakamisa lapha-ke Khuliso Mojau uzofika nje kalula Brandon Peterson emuva kuye lapha-ke Zinja Mfunika
Chabiso Munyani, Luke Batman, Sagabe Batman. Oyela pake kijeni Johannes pasa naga atege besugara pake Cape Town Spurs yenage Luke Batman benala pake kijeni Johannes inga pake kuja kula pake pude mmoji barumona twa ikenzeza itaka misufuna la pake the aviator na bilisha pili the aviator ina pake kujofu spika pake bora lake sita kunika Chabiso Munyani jina paka Chabiso Munyani Viva la page vicio la page opri motiva lika chegaduna lile pola yena ge opri motiva kudi so motao na kuma la page ikati elfuse istipila chabo bulo isane ozo chola la page ikati elfuse Kaizer Chiefs gemache isine inkinga gemache Inacio Miguel unelo kata Chabo Muloisane unelo kata ama center backs ge omabili ayo la page Kaizer Chiefs akhela page mayelo kata one mistake je akuphela nje kashela ngako shunekane off the ball Muloisane Fibela page Brian Leona yena ge Chabo Muloisane Azul Pagamisa Masero Ayenje Pagamisa Ayenje Azul Flamakanda FV para Pagamufa Kaizer Chiefs Emo Fogela Page Batusi Obasa Wesbona la Page Iskara Sake Jebo Hopkoena Wila page Mamlo Sadausa, Ochintege and Gapital, la Pagum MTN8 against the Purgone City, La Abativa Cobacona, about la Page Mamlo Sadausa. Kulmara Jekuma semifinals was a Pegane Kubu, Lilla Monfila, Golden Arosa, Abafanabo Pucho, but we want to get Abachimila Page Chiefs or Pucho, active for the Mamlo Sadausa, we have people of Page Emufa, Yenage Inacio Miguel, Masuro Maisuru, Colmina Malabis Free, Masuro Ayete. Shot in the Moti. In a page of the Machina Page King and Johannes, we from a page of Motiva, wait, Siva, we are Sitiva, we are able for a page of Motiva, but to see Obasa. Yeah, featured in the Pola. But you don't have to go out today. Kaizer Chiefs can get the outlet. Aina yoge ni outlet ina kubo kufiga soki skat mababa bage ibola uba zikuti batume ugyala page pambili Obas ifuna la page Grant akekana emo fogera page Batusi Obasa Opre Motiva Spera page por el Mamlo Santos gemache amfi para page touch uchwagi por abisel habek dala le bahama we emo fogera page Inacio Miguel MCS la page la milicia pili usobai por la page Mamlo Santos spedele Kulise Johannes Shabage Mugelum Chaloge Lo also take Umotre La Page MPG Jidan Solomonsa Adolphe Mjasingwa Asanele Felipai Jose Shabalala Fundo Vilagase Kosing Filen Mobo Ethan Chisleta wanted Juba abatarigera bugumbugira bakorage FG de Kaizer Chiefs kantigira bataraga tubabona la page chome sako abatarige babili abatarige guora page amayelo kata muchobe mfala Divine Lunga kekana kumulimo kana la page sianda jovu Temba Zwane korega la page Veneta kwela na la page Umailula
akashorogeno mutiba nakipolele mamlo Santos gemaje pakati boxini benzejani Mutiba yalpakamisa bafuna makanda yani chuba aikona yamsula lapake bathusi obasa yamsula bathusi obasa soke sibheke lapha-ke ngesombe sesibili ukuthi-ke emabhentshini kuzothi-ke kunyakazeke kanjani phakathi kwamaqembu omabili. Emuva-ke lapha-ke Inacio Miguel nathi ifikela Mbuso Maltesa njengalula ibhola balo lapha-ke Kaizer Chiefs bathusi obasa wenze njani udla isithende kodwa-ke isithende asibone emehlweni fika lapha-ke ibhola sesihle Ndlovu uyofuna lapha-ke kule body Munatu Ekete nathi Aviator the Aviator yenze njani the Aviator kule body Munatu Ekete the Ox Mthethwa nathi ibhola lakhe lapha-ke Ox uyofuna lapha-ke Zitha Kunika Luke Batmana Zitha Kunika futhi Zitha Kunika uyayiyela uKunika the Aviator bayishiya phansi uzoba yi-free kick ye-Kaizer Chiefs uzoba yi-free kick ye-Kaizer Chiefs hlaswe kabi the Aviator langeni phephile uye lapha-ke uKigen Johannes othe wadlala kabi ehlalisa kabi langeni phephile. Ladies and gentlemen, it is Women's Month, so I'd like to salute and love all the queens. I'm not pussy guys, beautiful queens, bring eyes of life. Soke sibheke kembukansi kuyabange kuleli bhola phakathi kwakhe lapha-ke lobuhamba kuwe lapha-ke uSipesihle Ndlovu. The kingdom is rising behind you. Sibheke lapha-ke ibhola lakhe lobuhamba kuwe phakamisa amabuwe bazofuna amakhanda indoda sameyokuza indoda sameyokuza sebenzile lapha-ke emuva Ronwen Williams kodwa-ke bheka Inacio Miguel ebeqale-ke waphusha ngezandla yena-ke Inacio Miguel sebenza lapha-ke emuva Ronwen Williams emuva kwelapha-ke Mamelodi Sundowns azame yokuza Kigen Johannes emuva kwelapha-ke Ronwen Williams Grant Akekana Chumela lapha-ke phambili ufake Khuriso Mutau onside phakathi ebhokisini nalithuba sebenza lapha-ke ukhombelisane ezobeni usiphelele Mkhulise Scott Polafoni wakutatazelwa uyofuna Mutiba wayidziba bhekele noThabiso Bunyane shot yena lapha-ke Thabiso Bunyane uyamphoqa ukuthi kabuyele lapha-ke emuva sinda kokulambisa iKaizer Chiefs isinda kokulambisa iKaizer Chiefs Mutiba Tashrik Matthews esingakamboni-ke neze-ke namhlanje cishe-ke kuyoba-ke ileya defensive approach ye-Kaizer Chiefs engamnikeza ithuba yena-ke uMatthews Kigen Johannes funa lapha-ke siphelele Mkhulise Scott Polafoni wakutatazelwa Grant Akekana Khuriso Mutau Antonio van Beek ebethuza isithende Khuriso Mutau elifipha Mutau sebenza lapha-ke emuva isitiphile Ndlovu Pule Modi iyaphuma lapha-ke iKaizer Chiefs kalula nje futhi iyaphuma nje kalula lapha-ke iKaizer Chiefs Zitha Kunika bamvimba lapha-ke Zitha Kunika buya nalo liso leli bhola Marcelo Allende Mutiba nathi ibhola lakhe-ke Marcelo Allende phakathi ebhokisini siphelele Mkhulise
Khulise azofuna amakhanda uyala lapha ke Inacio Miguel Patrice Obas Ayende Matthews Marcelo Ayende futhi lisanga phakile kudla ebeyofuna lapha ke Khulise Mutau emthola lapha koMutau kodwa kuyaphimba lapha kemuva yena ke kulomuthi nasi update ke manje yofuna lapha ke uNdlovu the update futhi bayivimba lapha ke update uzoba ibhola leKaizer Chiefs Jabukele shela ngako shumenkani icross ke bifakwe lapha ke Khulise Mutau sebenza lapha ke muva the Steve Hill Thabo Buloisane omqanza ke loya uthwaka ugijelo ke nombani ule moti sibheka lapha ke Ndlovu amthathela nje kalule le bola yena ke uSipesihle Ndlovu Oprimotiva Mufukila pake Patrice Obasa Khulise Mutau Spikala pake Patrice Obas Asogwile mufukila pake Grant Akekana Aubrey Motiba Patrice Obasa bifuna lapha ke Ifurfai Khulise Mutau Shara ngejololwane Patrice Obasa uzophuma lapha ke ekhadi ke eliphuze uzophuma lapha ke ekhadi eliphuze Ladies and gentlemen, kuye lapha ke Patrice Obasa additional time. We have 1 minute. akubheka nje ke shela ngako shumenkani uye lapha ke Patrice Obasa othe wadlala kabi uzobhalwa athole lapha ke ikhadi eliphuze kufaka lapha ke umzuzu ke owodwa cishe ke sokuyeba ke isombe sesibili la esesiyobona khona ke igoli phakathi kwalamaqembu omabili izophakanyiswa bofuna lapha ke Luke Bartman second ball ifike lapha ke Mamelodi Sundowns futhi uzoba i-throw in ye-Kaizer Chiefs phendile ke bukeleke isikhathi esijwayelekile waphela ke futhi ke nomzuzu owodwa obukade ke ufakiwe sesiyobona lapha ke ngesombe sesibili ukuthi ngabe ke kuzothi ke kwenzekeni sizohlala lapha ke ikhefu masibuya ke ekhefini ila sizobona khona ukuthi ke ngabe ke soba khona na iguquko even tactically ngoba mawubheka umdlalo ke lobukelo ukuthi u-tense u-too tactical amaqembu omabili agadene akekho ufuna ukwenza ke iphutha kuwo-ke omabili ke amaqembu okuyena lapha ke Kaizer Chiefs nawo lapha ke Mamelodi Sundowns nange lapha ke Tashrik Matthews esikakamboni ke namhlanje cishe ke kuba ke iyona ke i-defensive approach yawo lapha ke Kaizer Chiefs oba ke ihleli ibeka nje 5 lapha ke muva mangabe ke ingaliphethe ibhola ingakubona ke Mamelodi Sundowns ine-ball possession kodwa ke i-ball possession yabo ayibafikisa isidalo ke 18 sawo lapha ke Kaizer Chiefs sihlabe ikhefu kembukeli iqanda kwi-Kaizer Chiefs iqanda kwelapha ke iMamelodi Sundowns seka lapha ke amaqembu omabili okuyona lapha ke Kaizer Chiefs nawo lapha ke iMamelodi Sundowns siye lapha ke ekhefini ngekho ke ngempela futhi ukuthi ke igobe uphondo njobona lapha ke Loyisogola uthi ke ukhona naye ke uzobuka lapha ke umdlalo ekade ke one of the renowned comedians la eNingizimu Afrika bathi ke okwenzeka kusikhukhune uzokwenzeka ke Mamelodi Sundowns namhlanje kusho ke abalandeli bawo lapha ke iKaizer Chiefs bathi ke
iyolala ke ibonene phakathi kwawo lapha ke Mamelodi Sundowns nawo lapha ke iKaizer Chiefs. Amaqembu amabili abukeka ke ezobuya njengoba enjalo enkundleni. Uma ngeke ngithi nje ngiyaqalaza ke lapha ke phansi angiliboni ke sidalo ke ushintsho kuyo lapha ke iKaizer Chiefs, angiliboni ke futhi ushintsho kuyo lapha ke iMamelodi Sundowns. Luke Barkman okuyena mdlali ke okorile ke ngempela edla ke igoli elihle against iSikhukhune United. Silindile ke mbukeli umdlalo ke uzothi ke ubuye lapha ke phakathi enkundleni ebese sibona ukuthi ke izinto zizothi ke zime kanjani. Kaizer Chiefs uzokhumbula ukuthi ke mbukeli ke idle lapha ke iKruger United ngaye lapha ke u3-1 yadla lapha ke iSikhukhune ngaye lapha ke u2-0 engathi ke for the third time in a row amasizini ke elandelana iKaizer Chiefs inqobe lapha ke imidlalo ke emibili yokuqala kuyo lapha ke iliga. Makunda kahle ke ngesinga 2024-2025 Kaizer Chiefs yanqoba ke ekhambeni idlala lapha ke Marumo Gallants ngo2-1, yanqoba ke idlala lapha ke amaZulu ngo3-1 emidlalweni yayo ke yokuqala yeligi emibili. Kuthe mayifika lapha ke emidlalweni wesithathu yazovinjwa iMamelodi Sundowns yayiginqa phansi ke ngo2-1. Ngakho ke ayiqali ke iKaizer Chiefs ukuthi ke imidlalo ke yokuqala emibili ke inqobe bese ke umdlalo wesithathu izobhekana neqembu leMamelodi Sundowns. Ibhekile ke namhlanje ukuthi ke okwenzeka ke ngempela ngesinga 2024-2025 la yathi sinqobe khona ke first 2 games yazovinjwa iMamelodi Sundowns emdlalweni wesithathu ukuthi ke kungenzeki ke osukwini namhlanje iyona ke iKaizer Chiefs. Kulanyula lapha ke abaqeqeshi ke bobabili uthi ke ningalwi. Uyabona nje abanye nje bebathaye abafihlela ninzi, abanye nje bebathaye abafihlela ninzipho. Coach Steve Komela uyalamula ke lapha ke uJenny Chabane lapha ke Mahmoud Abbas wa lapha ke iKaizer Chiefs. Uzosukiswa ke abadlali beKaizer Chiefs bethi ke ukuyoyivocavoca ngale ke emva kwebhali laba besuka lapha ke ebenchini ngona kusuka lapha ke uChislet yasuka lehlala ke mbukeli kusolapha ke iswombe esesibili Kaizer Chiefs nawo lapha ke iMamelodi Sundowns iqanda ngapha iqanda ngale Thabiso Munyane thumela lapha ke phambili lapha ke Luke Barkman iphumela ngaphandle kuzoba ibhola leKaizer Chiefs. Siyaqhubeka ke mbukeli sithi ke no to piracy, ungawutshontsha ke umsebenzi wethu ubukeke ngokusemthethweni mawutshontsha ke ulimaza amaqembu, ulimaza ke abadlali, ulimaza lapha ke ikhontra ke eyisuka ke zisakaza ziwusakaza wona ke umdlalo wethu. Ngakho ke sithi ke no to piracy, abantu ababukeke ngokusemthethweni umdlalo ohlala abadlali beKaizer Chiefs babuye nje bake benjalo kanjalo ke nabo lapha ke iMamelodi Sundowns babuye nje babenjalo. Asikho inguquko eyithenziwa amaqembu omabili. Shofu sifika lapha ke Thabiso Munyane aphakamisa ke le bola lebo hanga buwe namabuwe manje ushaphathe uthingelo Pepe Obrek Motiba awuyeke lapha ke odlale kabi yena ke Obrek Motiba akubheka nje kesishelo ngako shimukani sala phansi lebo hanga buwe uzoba i-free kick yeKaizer Chiefs. Kuya lapha ke lebo hanga buwe uzophakamisa lapha ke lebhola leKaizer Chiefs. Uzobuka yamphinjwa leli bola Barkman ebefuna lapha ke Mabuwe nakujidlwa ke ibhola uye lapha ke uFan Wyk naku Van Wyk manje wenze njani the box umthethwa kunze bitwa intwa uyena noliswa leli bola yena ke offset umthethwa emuva ke lapha ke Mamelodi Sundowns Obrek Motiba alapha lapha ke Marcelo Ayente Marcelo Maiselula Colmina Malamba Spree Bathusi Obasa phakathi nenkundla uyefuna lapha ke Kigen Johannes
sebenza lapha ke Oxmthethwa ayijona ke manje ibhola lawo ke Kaizer Chiefs Munato ayiketsetsa ule Modi ayikho lehamba nje lephela lapha ke kuye uRonwena Williams zame yokuza ufuna lapha ke Kikeni Johannes Kaizer Chiefs ngembukele uyazibuza ukuthi ke ingakwenza yini eyakwenza ke ngesinedlule la iyanqoba khona ke imidlalo ke emithathu ilandelana yokuqala nathi ibhola ke lawo ke Mamelodi Sundowns ngapha ke nekudla sifika lapha ke Khuliso Mojawu nathi Mvuruvai Thompson phakathi eboxini uyavimba lapha ke Inacio Miguel uyavimba Inacio Miguel sifika lapha ke corner kick etsoba ke Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns ngembukele ayikadliwa emidlalweni ke ewu-19 eyedlule yokuqala ke yesizini iyona ke Mamelodi Sundowns sifika lapha ke ibhola elizophakanyiswa lapha ke Aubrey Modiba badlala ke libalifishane ke lile bhola eliphakamisa Marcelo Allende yalisusa lapha ke muva Zitha Kwinika izophelela ke lapha ke uNtshebe Brendan Petersen Oxmthethwa Charles Munyane engapha ke kudla ke lapha ke Oxmthethwa sifika lapha ke inkunzi emidwayitwa ekatheka sezidweba ayidweba kamnandi ufuna lapha ke kule Modi mara Munato ayiketsetsa Lebohang Mabwe uyofuna ngapha ke kudla ufile lapha ke ngelihlipili nathi Aviator Oxmthethwa Inacio Miguel Shofu Oxmthethwa the Aviator Lebohang Mabwe Modi the Aviator langelihlipili ule Modi yahlabela kuqela ke manje Kaizer Chiefs emuvukisela lapha ke Steve Hill Thabo Mloisane Zitha Kwinika ufuna ngapha ke Thabiso Munyane khipela ngaphandle Aubrey Modiba Shofu Shamsugabe Shofu akufika nje beshelela ngawo kuyoshumekani oyela lapha ke siphelele Mkhulise umthinte lapha ke engalweni yena ke usipesihle Dlovu uzoba yi-free kick yeqembu le-Kaizer Chiefs oyela lapha ke siphelele Mkhulise wathe wadlala kabi sibheka lapha ke ibhola le-Kaizer Chiefs elizothi ke liphakanyiswe liye lapha ke phakathi ebhokisini ibhola lakhe ke Mabwe lidla kalula Ronwen Williams lidla kalula azame yokuza nakhe lapha ke Ronwen Williams uyofuna lapha ke Antonio van Wyk bhekene no-Oxmthethwa uyangayezwa Oxmthethwa uzemidwayitwa ekade kasezidweba namhlanje ke idweba zona Munato ayiketsetsa ule Modi dlala ne-Aviator nathi Aviator futhi langa lihlempile Munato ayiketsetsa ule Modi offside Abartmana kuthiwa ke isiphindi bese sishawa umoya kuye lapha ke uLuke Bartman akubheka nje keshelela ngawo kuyoshumekani ebese semhlabeni wakhe yedwa yena ke uLuke Bartman bakhala lapha ke ngomoya ebholeni
abawulapha ke Mamelodi Sundowns. Izososososela lapha ke Mamelodi Sundowns ke emuva. Kekana funa lapha ke Ronwen Williams. Engapha ke kuhle lapha ke Grant Kekana. Siphelele Mkhulise. Scott Pollard futhi watatazelwa. Emuva kulapha ke Mamelodi Sundowns Kigen Johannes. Ronwen Williams. Isheke iKaizer Chiefs izolijabulela ke iphuzu efike nalo. Makuya ke ngokuthi umdlalo uphela ke ngalendlela. Shoba ke ihleli lapha ke phezulu. Kulo lapha ke itafula leBetway Premiership. Nathi ibhola ke manje lawo lapha ke Mamelodi Sundowns Antonio van Wyk. Uya naye Eswa Mbodi. Asedliwa ke le bola. Iyo lapha ke Kaizer Chiefs. Patrice Obas. Marcelo Ayende. Kuliso Mutau futhi. Uya naye Eswa Mbodi. Marcelo Ayende. Emuva lapha ke Kigen Johannes. Funa lapha ke Marcelo Ayende futhi. Sibheke lapha ke Scott Pollard futhi wakuthathazelwa. Khulise. Kekana. Johannes. Uzophakamisa lapha ke ukudla Mkhulise offside Kigen Johannes. Offside Antonio van Wyk beliphakamisiwe lapha ke Mkhulise. Antonio van Wyk. Kuthiwa ke isikhindi bese sishaya umoya. Uye lapha ke Antonio van Wyk. Brian Leon. Khomba lapha ke Steve Hill Thabo Mloisane. Uthi nanjo Mloisane. Sifika lapha ke Mbodi. Darren Aviator. Lange likhephile the Aviator. Yenze njani iAviator? Aliphakamisa le bola. Lapha ke nokudla. Thabiso. Sebenza Ronwen Williams. Uyalaliswa Ronwen Williams. Uyalisha off. Thethwa la iAviator. Yenze njani? Ayishiya phansi. Ubeki free kick kuNompempe. Shafsagabi the Aviator lange likhephile. Nompempe free kick. Pasa nokushaka pasa komishanele. Ihambele Aviator. Yabona Thabiso Munyane. Sebenza Ronwen Williams. Wasebenza usabe yobuza. Vimba lapha ke Thabiso Munyane. Free kick ya Kaizer Chiefs. Esendaweni ke eyingozi. Esendaweni eyingozi. Uye lapha ke Mamelodi Sundowns. Iyaphakama ke ikudla. Inethemba lokuthi ke nakanjani. Ule free kick khona ke bangakuthola. Abawu lapha ke Kaizer Chiefs. Luke Bachmann ukhona ke kuleli bola. Lebohang Mabuwe ukhona kuleli bola. Izoke ngibona ukuthi ke kuyabani. Izoke ngibona ukuthi ke kuyabani. Kwabawu lapha ke Kaizer Chiefs. Hop, zobona uzobuka. Phelelo bonjeni bola lakhe Lebohang Mabuwe. Liphelela lapha ke obonjeni bola lakhe Lebohang Mabuwe. Ebejamzama lapha ke yena ke uRonwen Williams. Uzoba ikhona kick ye Kaizer Chiefs.
Umhlangano akumhlangano nobani uyitselela nje noPempe athi ke ngicela ke umhlangano noPempe ezophakanyiswa ikhona kika nathi Brother Kaizer Chiefs kule mboti ephakamisa phakathi eboxini iyavimba lapha emuva iMamelodi Sundowns uyakhuza lapha kunoPempe khuza lapha ke Inacio Miguel nangi lapha ke coach Fernando da Cruz uthi ke namhlanje i-approach yakhe iyo leyo ukuthi nje ayibambe iMamelodi Sundowns ithule ezobe ngapha kwenkundla lapha kwesigoli phona pholi wakuthathazelwa bekuyilapha kwesiphelele Mkhulise Matthews athi touch let's go touch izayimuva Khuniso Mutau Grant Akekana Chigen Johannes Akekana azofika ngapha kwenkundla lapha ke Khuniso Mutau nathi phona lapha ke Khuniso Mutau sebenza lapha ke Kaizer Chiefs uboximthetho ke manje funa lapha ke Luke Barkman komfuthi webuthi the aviator la likhepile the aviator Shepherd the aviator oyela lapha ke Tashrik Matthews akubheka nje leshelele ngako shumekani Brother Kaizer Chiefs ala kuchesha sebenza lapha kemuva Ronald Williams Otiol Jonja Luke Bartman kora kwahlangana ipauza meyokuza Ronald Williams utsengibelele madoda nsuka le nazofika la akuyele emuva ke niyoza meyokuza futhi Kekana Chigen Johannes ungakhohlwa ke mbukela ukuthi iqembu lakho ke ngabe ke dlala ekhaya uyibeka ke ethubeni lokunqoba kuyilapha ke isibonise and winner a competition la ke kumele khona ke uvunule ke kahle la ke kumele khona ke uvunule kahle udlula ke bonke abalandeli uyibeke ke ethubeni Khuniso Mutau emuva kulapha ke Mathusi Obasa uyofuna lapha ke Chigen Johannes phakamisa ibhola lokho iMamelodi Sundowns Susa Sitakunika Shofu Yakushofu ke manje hamba namatotezwa yena ke uShofu wenzenjani Barkman yaphinjwe khona lapha Luke Barkman speaker lapha ke Tashrik Matthews touch let's go touch izayimuva touch let's go ashata naye lapha ke muva kuthiwa ke uOx udlale kabi kuthiwa ke Ox mthethwa uye ke udlale kabi akajaji ke le foul le unoPempe ujaja lapha ke emuva kuthiwa uye lapha ke usibongisela imthethwa othe wadlala kabi uminge inyawo wandile Juba AK47 thula mntana mla ekhakho ivolovolo uminge inyawo i-third Chisleta awufetizen Moniz Joso jalapeno sauce Joso creamy cheese so ke sibona ukuthi ke kuzokhishwa bani kuyilapha ke Kaizer Chiefs kulesi guquko ke eyivile ezothi ke zenziwe ibhola leMamelodi Sundowns oPrimojiva athi uyifuna ke elapha ke kude oPrimojiva sobuka ayikho khiphela ngaphandle oPrimojiva ebezoba offside ke lapha ke Luke Bartman ingakho ke eliyeka nje leli bhola sibheka lapha ke siphelele Mkhulise Scott Paul akhole wakutatazelwa second half ball possession ifuna lapha ke iMamelodi Sundowns Bathusi Obas
Chipura la pagi Kaizer Chiefs Luke Apartmana Kuraga la salim shia le bola yena ge Luke Apartmana Shovu Namun Shovu ke manje yena Shovu wenze njani phakathi boxini nani thuba Kalakacha Langelisha pili the aviator Bashudega ukesha out of the Sundowns Yabashia aviator now Kuzwe Nyamazane the black ball Shoku Uifusile Nyamazane Besaranes Kukune Abu Pekachene Bola Laula Pake Mamalo Sundowns Uchiansusa Kigen Yohanesa Uyalisha Shoku Wailwela Shoku -1 -2 Wabone aviator the aviator Yata the TV Washal Chino Satellite Ina Kumisongiti Iya Ishubu Shawa Chonawe Iya Ishubu Shawa Chonawe Iya Ishubu Shawa Chonawe Iya Ishubu Shawa Chonawe Iya Ishubu Shawa Iya Jibofu Ijela Jobuta kwayo Langelishe pili Iko lake lokala lesizene Anhampige lotwa Lihambage nekhathike eliphuzi Lokhipa lapha ke ijezi Ngaleyo ndlela ke one Kaizer Chiefs Iqanda kwiMamelodi Sundowns Amakhosi Abafana bokuthula noxolo lePhephanik Amaboys Iya Jibofu Ijela Jobuta kwayo Ijela Jobuta kwayo Phake mufabuyo ke Mamelodi Sundowns Kaizer Chiefs ilungisa ke inguquko ebili ezothi ke izenze eqeda kora nje yena ke ulanga lihle phili athi ke bazomdonsa abawulapha ke Kaizer Chiefs Mamelodi Sundowns nayo ke ilungisa ke ushintsho Mamelodi Sundowns nayo ke ilungisa ke ushintsho engafakele kuhla phela phake ophuma Jiba Arwayiziba Jiba uyamfipha lapha ke muva Thabiso Munyane nasi inguquko ke ebili esenziwa yilapha ke Kaizer Chiefs uzophuma lapha ke Luke Apartmana uzophuma koButi Mebuti uzophuma Langelishe phili Wakashashala phake igoli yona ke the aviator ukena lapha ke Wandile Juba AK47 thula mntana black company volo nalapha ke Ethan Achisleta yena ke lapha ke uFetizen Monisa awinto zotsha lapha inososa ayinto zokumichisa abalanje bamshayela izandla lapha ke Langelishe phili sebenzile lapha ke uDlovu wabathola ke Mahlombe abawulapha ke Mamelodi Sundowns wabona lapha ke the aviator yabashiya ke aviator abawulapha ke Mamelodi Sundowns baphuzile ke cash out abawulapha ke Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns ilungisa lapha ke inguquko ebili izokwenza ke inguquko ebili sibheka lapha ke Mamelodi Sundowns iyaphipa lapha ke Kaizer Chiefs uyasusa lapha ke the box mthethwa ominye nyawo Bennett Mokwena ominye nyawo Bennett Mokwena ominye nyawo Siyanda Ndlovu yena ke uSquishy osuka lapha ke eqenjini leLamanville Golden Arrows insizwe lapha ke eDanauzi lapha ke eDanhausa sibheka lapha ke ibona emuva ke lapha ke Mamelodi Sundowns Ronald Williams yisa ngapha ke nenkundla kumasero ayende sebenza lapha ke ofuthethwa Grant Akekana
sibhekela phakele bahamba jabula phakele kudla phakele Fethize Monisa Joseph Michisa Eden Chisleta Shafagabi Fethize Monisa ai khona no ukuthi ke ape phorele mo sa Johnson Kigeli Johannes operate motiva ekchibela phakele phambili operate motiva Buena Roliswa Brendan Peterson Lisha Chegadula Brendan Peterson Chabiso Punyani Efrela page watch the Juba Gonna get Chola page watch the Juba What is this of the HA Kobera Buya Page is only second win and so Chera again I get Jala could you so much out Fura Page Kushak Ranch at Yakana Spera Page Kigan Johannes Oprimotiva Arway Tiva I'm touching again for Oprimotiva Goes away for another Page Kazi Chiefs Sogesi chain Obela Kona Nimulibasi Obela Page 30,000 over ranking Vila Page is 42nd win competition Ujela Page Isasa Ujela Page Ibugo Ujije Don Tata Zel just as a Zel and take 30,000 red home Antonio Fadeka Uyafuma Spelele Pulisas got Pura Puri of Tata Zel Uyafuma Uzokela Page Siata Loko Ustrishi Nana Page Upeneta Quena Iboga Bakari Ababede Abakina Wira Page Mabulo Santausa Nati Porage Masharake goes Twishi and Atakena Fishi Asli Parapados Twishi Where I is what Sitapunika Kishoga Panta la Page Iboda Osobeda la Page Mabulo Santausa Kupega katika shenda la mago shumikani Unyaola kila page Zita Kunika Shasega la page o Chastrik Matthews Uzopalo la page Zita Kunika Uzopalo la page Zita Kunika Boba tatu ke abadala bekazi Chiefs abadala la page ebuva Bahlela la page mayelo kati ke match Ahlela la page mayelo kati ke match Shobala la page mugelige Pobim Taunga na la page Kaiser Junior Taunga Ezo pagani so la page Mambo Santaunsa Speaker la page Pola Oprimotiva Masero Ayente Usia barge le Pola Gera page Oprimotiva e paga la page Chiva Kapti paga la page Mufa Chabi so Punyani Asso sabala page Kaiser Chiefs Jogo Fuji, na boxe mais uma taça gabi ke oxen tetwa. Akubulege zitakubuleka ukuthi ke unelo khathi. Nakela pake oxen tetwa. Chashrik Matthews uyake othewa dala kabi uyabhalwa yena ke uMatthews uyabhalwa ke Matthews thola lapha ke ikhadi eliphuze obchaphutaphu kamkeleke amayelo khadi asemathathu ke ngale iyaqala ke manje igroup work Bathi ke wena mawudwebelo la ngapha mina ngizodweba lo ngapha mina ngizofaka ke ikhala bayabonisana ke manje abaqeqeshi ukuthi ke benze njani bangabe ke izinto ke zime kanje kuye lapha ke Mamelodi Sundowns Chabiso Bunyane kubela ngaphandle phela lakhe bohamba kuwe izophosa lapha ke Mamelodi Sundowns Speaker lapha ke Bathusi Obasa emofokela lapha ke Sameyo Musa Ronald Williams Kekana Funa la page Puliso Mutau Offside Tigeya Gonna get Fumina Panja get Ipona Ebeso offside to get Nele Ebese family Esa Mayetwa Here again was Twitchy
esusa lapha ke phule mboti uchumela ke phambili ebofuna lapha ke wanjile Juba engaphakele kudla kwelapha kwesiphishi sifika lapha ke bhalele Mamelodi Sundowns ngaphakele kudla Bennett Mkwena sala pasta lapha Mkwena uyaphuma ikosha iyafika i-ox ibuyela lolizwa i-ox sibokusela imthethwa Marcelo Ayende Medusa funa lapha ke Oprimotiva Vija sekolula ikora lakhe yena ke Oprimotiva Medusa icon uzolitha sekalula Brendan Peterson ijebe Mamelodi Sundowns ilungisa lapha ke cash no deposit alungisa cash no deposit anawo lapha ke Mamelodi Sundowns Cassius Mailula alungisa lapha ke Cassius Mailula Chiset emuvukela lapha ke Inacio Miguel Brendan Peterson chumela lapha ke phambili Brendan Peterson lebahanga kuwe nakela lapha ke ufundisela ngeseke Sport Nyakena yofuna lapha ke wanjile Juba ayisheke wakanga lapha ke muvakike Johannes ayisheke wadlala ke ngomentshisi eduze kweNjotshane Marcelo Mayiselula Brian Leona nasi Stokfela siveza kamnandi napha ke nekudla onside fona le Mamelodi Sundowns phakathi eboxini nalithuba Oyinjebe Brendan Peterson yasinda ngokulambisa iKaizer Chiefs usengenile Cassius Mailula yena ke cash no deposit nalithuba futhi uyala lapha ke emuva yena ke Inacio Miguel bazofuna Makhanda nalithuba phakathi Cassius Mailula cash no deposit uyithulisa kwaga eFNB Stadium Cassius Mailula akupheka njengethelele ngaboshulekane liphakemele lebhola waphaka kubadlula bonke Cassius Mailula ubhekana noBrendan Peterson yadlala TV wadlala umthina satellite esizolga kodwa abanye bedlala eshumi eyikhomba kwaphakathi abanye bakhomba kwejwayelekile eyikhambilasela abanye bekhomba ngasali lutho awu double impact 2 for joy bariki bafana bastyle lakini bafana badistars Mamelodi Sundowns Cassius Mailula uyithulisa kwaga eFNB Stadium ungazi ufuka ukuthi ke kudlula ingelosi kanti lutho Cassius Mailula osuka ebenchini ngetashi yakhe nje yokuqala waselibeka phakathi enethini one Kaizer Chiefs one Mamelodi Sundowns it's game on ihlangene igroup work bahlanganisa wahlangana abawula phake Mamelodi Sundowns nange lapha ke Mailula elithatha ke libeka ke enethini ezoqaphasa lapha ke Mamelodi Sundowns Charles Matthews uphumile kwakhela lapha ke Mailula nalithuba futhi sebenza lapha ke Brendan Peterson engaphakele kudla lapha ke Zitha Kwinika Kaizer Chiefs bafuna lapha ke the Ox Mthethwa uyofuna lapha ke Thabiso Munyane bamvimba lapha ke Thabiso Munyane Cassius Mailula ke bokela ukile lapha ke ndaweni yakhe ke uCharles Matthews Shoba ke eselibeke phakathi enethini ebovukela lapha ke Ronwena Williams Sameyobuza uyofuna lapha ke Khuniso Mujau Mamelodi Sundowns ilandele ngemuva against TS Galaxy
wathi usuyophela nje umdlalo yathatha-ke 2 yamabhola yawagaxa-ke enethini iyona-ke iMamelodi Sundowns ilandele ngemuva namhlanje against Kaizer Chiefs yabuya-ke yalishaya-ke elilodwa ngabe-ke izobuya yini futhi iqedele lapha-ke lokhu ekade-ke isiqalile sifika lapha-ke Brian Leona phakathi ebhokisini Leona uyaligoba thola uOprimojiba nali ithuba leMamelodi Sundowns phakathi ebhokisini sebenza lapha ngemuva le-off-semthethwa uyavimba le-off-semthethwa nasi isitokfela samashayina ihlangana-hlukana uthi Kaizer Chiefs asihlangane-hlukane kodwa-ke liyaphinjwa leliya bhola omunye umdlalo-ke oqhubekayo amaZulu ahamba phambili-ke ngo-2-0 against isiwelele khona leMamelodi Sundowns futhi phakathi ebhokisini uyasusa athabisa obunyane ifaka ingcindezi-ke manje iMamelodi Sundowns ima ingena lapha-ke kugiya number 3 manje-ke iMamelodi Sundowns kuthiwa-ke i-throw-in Kigen Johannes nathi ibholela lapha-ke iMamelodi Sundowns Gekana ufuna lapha-ke Khuniso Mojao Patrice Obasa sibheka lapha-ke Squishi asedliwa-ke ibhola lakhe amvimba lapha-ke uDlovu kuthiwa-ke udlale kabi kuzoba ibhola layo iMamelodi Sundowns shaswe kabi Siyanda Ndlovu esaswe lapha-ke uSiphelisihle Ndlovu sibheka lapha-ke i-free kick yeMamelodi Sundowns esendaweni-ke eyingozi kuyo lapha-ke Kaizer Chiefs ukuthi ngabe-ke izoba isima kanjani sibheka lapha-ke Marcelo Ayende phakamisa Ayende ayikho athole umuntu liyahamba nje liphumela ngaphandle kuzoba i-goal kicker yeqembu le-Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs ilungisa lapha-ke Adolf Mtasingwa uma ngenyawo kuyo lapha-ke Kaizer Chiefs Oprimojiba ifuna lapha-ke muva Patrice Obasa Khuniso Mojao Kaizer Chiefs goalkeeper lapha-ke Lebohang Mabue bafake lapha-ke Adolf Mtasingwa Khuniso Mojao sifika lapha-ke ibhola leMamelodi Sundowns Mkwena ikhipha liyapasa bona kuyavimba lapha-ke muva yena-ke Inacio Miguel uyavimba Inacio Miguel azothola-ke ikhona kick about lapha-ke iMamelodi Sundowns sibheke lapha-ke ikhona kick yeMamelodi Sundowns phakathi ebhokisini uyavimba lapha-ke muva Siphelisihle Ndlovu Oprimojiba uyena i-eswa wathile Juba kuthiwa-ke bebhola le-Kaizer Chiefs nathi-ke mbukeke ushintsho kuvela lapha-ke insizwe yaseTanzania Adolf Mtasingwa azokhipha lapha-ke Lebohang Mabue bafaka lapha-ke uMtasingwa uye lapha-ke Lebohang Mabue ozothi-ke aphume izosuswa lapha-ke muva iyo lapha-ke Kaizer Chiefs okusemthethwa kuyele muva-ke lapha-ke Brandon Peterson thumela phambili Brandon Peterson awufuna lapha-ke Chisleta kodwa kufika kuqala Gekana izoba ibhola-ke leMamelodi Sundowns emuva-ke lapha-ke Ronwen Williams Oprimojiba
phakamisa oprimotiva uyofuna lapha-ke Khuniso Mojao sifika lapha-ke ibhola layo-ke i-45 bathi VIP anisjefa nabantu ifaka lapha-ke phakathi nenkundla Bennett Mokoena Mojao futhi Mokoena Kigen Johannes yofuna lapha-ke Bathusi Obasa Mokoena Khuniso Mojao Mokoena futhi Porale Mamelodi Sundowns offside Mailula offside Cassius Mailula nangela phake Mloisane uyabona futhi uBrian Leona ngaso sonke isikhathi uhleze kade ilasmena nawo bathiwa offside uyayikhomba athi nansi nje ilasmena isihamba nayo uhlala ikhomba athi nansi nje ilasmena ke isihamba nayo ephakame ibhola layo Kaizer Chiefs kisho la ngaphandle ke leliya bhola sifika lapha-ke Aubrey uye lapha-ke u-Ox Thetha Sitha Kwinika phakamisa Kwinika Munato eketsetse Pule Mboti phakathi eboxini afika ibhola lakhe yena-ke uPule Mboti sifika lapha-ke Cassius Mailula cash no deposit yofuna lapha-ke Oprimotiva wayitsiba Marcelo Ayende Marcelo Maiselula Khona Malave is free Brendan Peterson yebo badlala ngomentshisi eduze kwendlotshane abawula lapha-ke i-Kaizer Chiefs iphasi Mtasikwa khipha lapha-ke iphasi Oprimotiva ongapha-ke nenkundla ozofuna ukukhanga Chislet liyaphinjwa ibhola lakhe uFetizeni Moniza yena-ke uChislet izophosa lapha-ke Mamelodi Sundowns kusasa-ke mbukeli asihlangane-ke ngehora lesithathu emdlalweni-ke we-Chippa United neqembu le-Orlando Pirates uzoba umdlalo-ke ozoba mnandi-ke ngendlela-ke eyisimanga uwayitsiba Oprimotiva Cassius Mailula busela ngapha-ke nenkundla kuye lapha-ke Marcelo Ayende sifika lapha-ke Marcelo Maiselula Khona Malave is free ifuna lapha-ke Khuniso Mojao nansi i-45 iliphakamisa i-45 onside isikwishi Ndlovu 45 futhi Khuniso Mojao wenzenjani dlala noNdlovu afuna lapha-ke Marcelo Ayende Bathusi Obasa Kigen Johannes phakamisa Kigen Johannes sebenza ivikela mbuso seyese Bennett Mokoena uyakanga uMokoena dlala kayo uMokoena uthi nopepe playona sifika lapha-ke wathile Juba AK47 awuthile mnalona kopani boroboro wathile Juba Ndlovu umile okusifane nekudla okusimthethwa wenzenjani uyaliphakamisa phakathi ebhokisini sebenza lapha ngenkundla Oprimotiva utshontsha ngesandla Oprimotiva nathi kade liphuze liphuma lizophumelela lapha-ke uMokoena obedlale kabi-ke Elia Ona nange lapha-ke uMokoena ugangile-ke lapho sedlalisa kabi kuChislet Oprimotiva nange lidonsa-ke ngesandla-ke Oprimotiva phambi kwakhe umsizana Mpempe
buza kabe Kaizer Chiefs bathi-ke u-Aubrey Modiba yena akalithola nani ikhadi elidonse ngesandla phambi kwakhe umsizi kaNopepe. Uthi-ke Nopepe umdlalo omuhle awuqhubeke. Uzoba yi-free kick ye-Kaizer Chiefs. Mamelodi Sundowns izokwenza-ke inguquko ey'mbili. Lebo Modiba ungenyawo. Bena lapha-ke Divine Lunga. Sibheka lapha-ke i-free kick ye-Kaizer Chiefs. Kuya lapha-ke uChisleta. Uzobuka. Asusa lapha-ke Mamelodi Sundowns. Uyalibuyisela osimthethwa. Onside Miguel. Sebenza lapha-ke muva. Khuniso Mutau. Uyasebenza Khuniso Mutau. Mtasingwa. Anafaswa lapha-ke uOx. Sibheka lapha-ke ibhola le-Kaizer Chiefs. Mtasingwa futhi. Ebedlala-ke noNdlovu. Nasedliwa-ke leli bhola. Aubrey Modiba. Emuvuke lapha-ke Patrice Obasa. Khuniso Mutau. Dlala noNdlovu. Phakamisa uNdlovu. Afuna lapha-ke Cassius Mayilula. Cash no deposit. Nani Chuba. Ayikho. Inguquko ey'mbili ezokwenziwe lapha-ke Mamelodi Sundowns. Divine Lunga uzongena. Kuphume lapha-ke Aubrey Modiba. Uzongena lapha-ke Lebo Modiba. Kuphume lapha-ke Brian Leon. Izo-ke inguquko ey'mbili ezenziwa iqembu leMamelodi Sundowns. Thumela phambili Brendan Peterson. Uyavimba Grant Gekana. Engafakele kuhle kwelapha-ke Divine Lunga. Sibheka lapha-ke ibhola leMamelodi Sundowns. Ndlovu Squishy. Patrice Obasa. Keegan Johannesson. Patrice Obasa. Gegana. Naphakele kuhla Marcelo Maiselula. Carmina Malap is free. Marcelo Ayede. Imile lapha-ke Kaizer Chiefs emuva. Marcelo Ayede futhi. Nathi ithuba-ke manje leMamelodi Sundowns. Ayikhona. Yabashiya nje leli bhola. Befuna lapha-ke Bennett Mkwena. Izohamba-ke iphumela ngale-ke nenkundla. Imzuzu-ke emithathu yokugcina ibifakiwe. Sizoke sibone ukuthi-ke ngabe khona na okungenzeka kulo mzuzu-ke owodwa namanejana osele. Divine Lunga. Emuvuke lapha-ke Patrice Obasa. Phakamisa Patrice Obasa. Ayithumela Khuniso Mutau. Kodwa-ke lizomshiya nje leli bhola. Yena-ke uKhuniso Mutau. Patrice Obasa. Uye-ke befuna lapha kuKhuniso Mutau. Kwagcina-ke engamtholanga. Napha-ke mbukela abalandeli kade-ke bephume-ke ngey'nkani. Bezobuka lapha-ke umdlalo. Wayo lapha-ke Kaizer Chiefs. Nawo lapha-ke iMamelodi Sundowns. Ngiyababona-ke nosiduma ngabanye. Akade-ke bezoduma iMamelodi Sundowns-ke namhlanje. Amvimba lapha-ke Chisleta. Sibheka lapha-ke Mtasingwa bamshiya phansi. Emuvuke lapha-ke Patrice Obasa. Ngifuna lapha-ke Marcelo Ayede. Marcelo Maiselula. Cassius Mayilula. Cash no deposit. Marcelo Ayede.
Ephakamisa thumela lapha ke phambili nalithuba ke manje leMamelodi Sundowns. Penalty Mkwena. Awuthi yasabuyatha. Sinda ngokulambisa. Iyona ke Kaizer Chiefs. Kuya lapha ke penalty Mkwena. Ebeke khona sayitini ke lapha ke Brendan Peterson. Embonile Mkwena. Kurakela deep lane le bola. Aneyodlela ke noPemba ushaka bodwa. Ushaka bili. Ushaka thathu. Uyaphela ke umdlalo. Kaizer Chiefs iyaqhubeka ke iyaqhokela. Ithatha lapha ke iphuthu ebekade ke ifike nalo kuwonke lo mdlalo. Iyona ke iKaizer Chiefs. Sihlangane kusasa ke mbukeli. Chippa United neOrlando Pirates. Ngiyahora ke lesithathu. Yiwo ke umdlalo ke ezothi kuthulele wona osukwini ke lakusasa. Ngale kwalokho sesiyobona ukuthi ke iphathimandla sisithatha ke sesibekahle. Cassius Mailula chithe ke kuye lapha ke uBrendan Peterson. Sithemba ukuthi ke akubike kakhulu. Umdlalo ke usuke lapha ke benchini wazodla ke inetha yena ke ucash no deposit kanti ke special ndoko sebenzile ke ngempela belwa lapha ke emanzini naye lapha ke ule bahamba kuwe bebebhekene lapha ke nabo ke obathusi obasa nabo ke osiphelele mkhulise kube umdlalo ke obe muhle ke ngendlela ke eyisimanga sithemba ukuthi ke kanjani kuzothi ke makuyiwa ke phambili amaqembu ke omabili aqhubeke ke ngempela nokuyibamba ke ishisa kuye lapha ke iBetway ye-Premiership. Abadefender ke eKaizer Chiefs Muloisane sitha kwinikane lapha ke Inacio Miguel baphume bephethe lapha ke ama-yellow card ke bobathathu labo badlali ke bawo lapha ke iyona ke iKaizer Chiefs. Penalty Mkwena ungene ke suka lapha ke ebenchini wanikwa lapha ke ithuba ke naye yena ke uMenete Mkwena. Inacio Miguel oqede lapha ke umdlalo nayo ke ene-yellow card naye ke ulwile lapha ke emuva ngedlimba lapha ke iMamelodi Sundowns umdlalo ke obu-tactical ngendlela ke eyisimanga. Sibonge bokulihlangana ke kusasa ngehora ke lesithathu okwamanje